سفر المرأة بدون محرم. الحديث الثاني عشر بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. يوما ولا ليلة يوما ولا ليلة قلنا حديث جن ثاني عشر بعد 200 لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Owi o hadise ɗo ko hadise arɗo e dambugal fi hajju on, kono o yewti fi yahugol suddiɗo on umuman, yani yahugol suddiɗo on e fi alhaaliji ɗin fuu setoyagal makko ngal. Si tawi suddiɗo kañum tum no seto e si tawi fi hajju on no ittintina, ko ɗum waɗi si tawi o addi ɗum ɗo ka dambugal hajju. O wi tuttinama immorde Abi Hurayrata radiyallahu anhu ko maaki nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam maaki daganta ko suddiɗo moyno gomɗini Allah e ñalande sakkitorde nden, ɗum ko laakhira on, daganta ko mo setagol ka yarete ñallal e jemma si wona hara himo wondi e joomu haram makko, manam hara himo wondi e moodi makko, ma ɗum mo gasata mo ƴettude, mo wonde e moodi makko, ma mo wonde e baaba makko, ma ɓiɗɗo makko, ma bandirawo makko, ma isirawo makko, ɗum fof haray ko joomiraɓe haram makko. Lafzu gono ari ka Sahih al-Bukhari, o wi wo suddiɗo wota yahu ka yarete ñallal ɗon o wattali jemma si wona hara himo wondi e joomu haram makko. Waɗɗon noon Cheikh Mouhammad Fouad Abdoul Baqi kanko e mo holli o lafdu sakkitoro ɗo wo ko Imam Muslim yaltinimo. O wi kamana ko waɗi ko masirata yawmin illa ma zi mahram, ɗon ɓe waɗi masirata yawmin wa layla wala layla, masirata yawmin wala layla, haray ko lafdu Bukhari on. Oɗo masirata yawmin illa ma zi mahram non ko lafdu Muslim on. O wi mana on wo sonnaji almar'a mazinnatu sahawa wa tama wa hiya la takadu taqi nafsaha li da'fiha wa naqsiha wa la yagharu 'alayha misla maharimiha alladhina yarawna anna an-nayla minha naylun min sarafihim wa irdihim. والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووساوسه. ويوسديد وكالكا o yeƴƴitori e kala ka o hikkori
e kala no woniri haray ndagaje no sappimo ndagaje tuyoji haray kanko on ka woni o ko sikkiraɗo tuyoji ko heɓorta iwrude e makko haray tama'u no fewtimo wonande worɓe ɓe tawata seytane no sowonsina ɓe toujours haray suddiɗo imo wondi e ɗum ɗon toujours joni noon tawde kanko suddiɗon o wawata dandude hoore makko o wawata renude hoore makko sabuna ko lowɗo haray himo arnani jaggitede e muɗum himo uyti himo lo'i suddiɗon haray toujours e hakkunde ɗi caapali yimɓe haray toujours himo hulɓinani ha wota caapali yano e makko joni noon wawata nawlandemo daro fi makko ginganamo foti e jomiraɓe haram makko ɓe ndaroɓe tawi si tawi goɗɗo foppike on ɗon suddiɗo o arnanike mo haray ɗum ɗon ko teddungal maɓɓe ngal kamɓe mema wano suddiɗo simo wondi e ɓiɗɗo makko ma himo wondi e moodi makko ma himo wondi e bandirawo makko ma sifa ɗum haray ɓen ɗon no andi kala ko heɓi suddiɗon haray ko kamɓe heɓi ɗum waɗi haray ɓe wakkili tuɗade kala nambal fiyota on ɗon suddiɗo hewta koyno waɗi hiɓe andi haray teddungal maɓɓe ngal e wirtare maɓɓe nden hewtama neɗɗanke fof noon sakkanto hoore muɗum teddungal makko ngal fiyota ngal mema o sakkano wirtare makko nden fiyota nde meme wano o sakkoranta noon jawdi makko ndin e wonki makko ki o wi noon gorko janano si tawi o weddori e sonnajo janano haray on ɗon sonnajo si o wondi e gorko janano haray si ɓe weddodi tum haray gorko on no arnani fitnaji seytane ko ɗum waɗi sino haɗa yo gorko janano e debbo janano weddudu ko waɗi kaɓe weddodi o kaɓe weddodi seytane yolloto nder ton ɗen adda fitnaji ɗin e ɓernde makko nden ha e kuuɗe seytane ɗen hewta ɓe ɓay noon o gorko mo tata no weddodi e suddiɗo aray ko arnaniɗo fitnaji seytane e sowonsinanɗe seytane o hasi kon no hulɓini si tawi o sutaki kotum o hula tawi kulol Allah ala seytane wawimo to taw jaggito e hoore o suddiɗo low li hadihi almahazir allati hiya wasila fi wuqu'i alfahisha wa intihaki al-a'rad harrama ash-shari'u ala al-mar'a an tusafira yawman aw yawman wa layla illa wa ma'aha dhu mahram wa huwa zawjuha wa man tahrumu alayhi ala at-ta'bid bi nasabin ka abin wa ibnin wa akhin wa am wa khalin aw walidi zawjiha aw ibnihi wa in nazal aw rada'in ka abiha wa akhiha min wa nasadaha as-sari'u fi imaniha billahi wal yawmil akhir in kanat tuhafizu ala hadha al-iman wa tanfidhu muqtadayatihi alla tusafira illa ma'a dhi mahram ko sabu ɗum ɗo tawde ɗum ɗo no hulɓini tawde ɗum ɗo ko laawol e fii yanugol fahisaku
wono zina e ko nandi e mum e hoɓɓitugol wirtereji itta hersa itta teddungal ko sabu ɗum ɗum waɗi si Allah jippinɗo sari a makko on himo harminani sonnajo yahugol ka yarete ñallal fof ma ɗum ñallal e jemma si wona hara imo wondi e joomu haram makko on noon fuɗɗi e moodi makko ma ɗum kala mo tawata dagatako ka o ƴetta mo few ha ñande dagatako ka o ƴetta mo pooma sabu dambe wono ɓiɗɗo makko reedu ma ɗum baaba makko heɓuɗo mo on ma ɗum bandirawo makko koto makko ma miñam makko ma ɗum bappa makko ma kaawu makko ɓe fof ko jomiraɓe haram makko ɓe tawata gasatamo ƴettude pooma ma ɗum baaba moodi makko ɗum woni isirawo makko on ɗon kadi gasatamo ƴettude ma ɗum ɓiɗɗo on yani ɓiɗɗo baaba moodi makko ɓiɗɗo baaba moodi makko on ɗon kadi gasatamo ƴettude haysi tawi kanko e moodi makko naɓe nene goto hara ko e ben goto ko jippi yo ko jippi ma ɗum hara ko sabu muynan woni hakkunde maɓɓe ha tawata o woni bandirawo makko ka muynan on ɗon kadi o gasatamo ƴettude pooma ɓeɗo fof no settuda e makko ka woɗɗi ɓe wonda e makko ɓay haray ɓe renaymo ɓe wakkiloto ɓe hiwa mo yeru kattanɗe maɓɓe ɗen fof fiyota hunde memumo e ko tawata koko yuwata ko ɗum waɗi si sari e on no ɗaɓɓiri oɗo suddiɗo mo tawata no gomɗini Allah no gomɗini ñalande dargal yo o reenu teddungal makko ngal o reena limanu makko on tawa ko limanu on landi fi mum kon no si'i e makko yani ko limanu on landi kon fof no rewde e makko kanko o suddiɗo himo hutorde ɗum wota o yahu wayasi woɗɗitiɗo si wona hara emo wondi e joomu haram makko karamokojo on addi ɗum ɗo ɗen ka dambugal hajju fi yo yewtu fin ɗen toɓɓere ɗon si tawi suddiɗo no wawi yahude hajju hara wonda e joomu haram makko o wi noon ihtilaful ulama karamokoɓe ɓen fotta e nde ɗo toɓɓere sabu ɗum faamuji maɓɓe no lutodiri wayya takfi anil istimbatat li annaha tastamilu alayha hadihi khilafatun nujmiluha wala nutilu bitafsiliha limukhalafatiha nass alhadisi assahih sarhuɗo deftere nden o inni o hadise mo janguɗen ɗo wo ko yaltinte e makko kon e ñawoje no wawi yonande en gay lutodiral karamokoɓe ɓen fi hen ɗum ngal lutodiral karamokoɓe ɓen be winde be hutore be jistine sabuna konguɗi karamokoɓe ɓen ɗi hawkirtake nitum si wona hara ko oti woli kon dalil ala ma hara ko dallinori kon no lo'i ma hara ko woliri ɗum ko bambangol fedde makko ma bambangol laawol makko ma bambangol feere makko amma si tawi dalil no woodi e konguɗi karamokoɓe ɓen haray hawkatake ko waɗi kala ko ɓe wooli on haray koko yaltina e ƴiya ma hara no mari dalil ko addi yo ɓe wowlu ɗum o wi noon karamokoɓe ɓen no yeddodiri ɗo halil mar'a mustati'atul hajji bidunil mahram ida kanat zatu malin aw anna wujudal mahrami sartun fil istita'a karamokoɓe ɓen no yeddodiri ɗo ka pehe maɓɓe e yaltingol e ƴiye sariya on si tawi suddiɗo heɓuɗo feere hajju imo wondi e cellal imo mari ngalu
laawol ngol no holni si tawi himo waawi yaade hajju hara wonda e joomu haram makko manam hara wonda e moodi makko o wonda e ɓiɗɗo makko o wonda e bandirawo makko si tawi ɓay hajju on o hattirani jewde o hattirani heɓugol wano wiisa e biye e misal laawol ngol kadi no holni si tawi woni ɗen hajju no fawimo ɓay o heɓi jawdi ka be o heɓa joomu haram kadi haray ɗum ɗon kadi ko tawa ɗum ka sartiji hattangol makko hara ko jawdi ndin tun woni sarti hattangol makko ngol kanko suddiɗo on kano takke e nder hattangol makko ngol heɓugol jawdi ndin e cellal ngal tawta kadi o heɓi ko yaada e makko ka joomiraɓe haram makko ko nden toɓɓere ɗon karamokoɓe ɓe yeddodiri fiimu oɗo karamokojo sarhuɗo nde ɗo deftere ɗum ko cheikh abdourahmane ali bassam o maaki assahihu annahu la yahillu khurujuha biduni mahram li ayi safar kanko o maaki ko woni ko selli kon e faamu makko on ko wonde suddiɗo dagataka ka o yalta o wonda e joom haram makko fi yaadu wo yaadu yani woni ko hajju woni ko setagol fi goɗɗum go e sete yaaga kanko o maaki o hadisi on no huuɓiti harmingol setagol makko e ɓaawo haram e ɓaawo joom haram yaadu wo yaadu hayde ko hajju kanko ko ɗum o maaki fatakunu ma'dura gayra mustatia wo si tawi woni ɗen suddiɗo heɓi feere yahugol hajju o heɓi cellal o heɓi jawdi kono o heɓali ko yaada e makko ka joomiraɓe haram makko wo haray himo mari nganto o kontatake hattanɗo ko waɗi mo waɗi sarti hattangol ngol ko heɓugol makko ko settota ka joomiraɓe haram makko wahtalafu fi lkabira allati la tamilu ilayha nafs hal tusafiru biduni mahramin aw la budda min al mahram ko anon kadi karamokoɓe ɓen yeddodiri si tawi noon o sonnajo ko yummirawo mo tawata fewdo ɗon gite tuuyoji fewtata e makko wonki soɓuki oñata ko e makko ko yummirawo ko hasi ko yummirawo haray gite soɓuɗe heewa fawade e makko ko waɗi o mara ko noddatamo ko noddata tuuyo e makko joni noon si tawi oɗo ɗen sonnajo si tawi o nawyi si tawi himo wawa yahude o wattide e janamɓe o yaha ara o wonda e joomu haram makko ɓay tun kanko on ko yummira ka be si tawi kankadi o heɓi ko ɗowtamo ka joomiraɓe haram makko o wi kanko walli fiiɗo o sarhuɗo on ina walli fiiɗo on o inni kankadi fahin wo hay ɗum ɗon assahihu al akhir wo ko selli kon ko be o heɓa joomu haram makko haysi ko yummira o yaada e makko wo fi hen ɗum wo li anna al hadisa amum fi kulli imra wo sabuna hadise on no huuɓintini sonnajo o sonnajo o wi aali ko jiwo ma ɗum ko hakkundejo ma ko yummirawo wo ɓay tun hadise on ko huuɓituɗo wo ñawonde kadi huuɓita e sonnaɓe fuu woni ko sonnajo yummirawo ma ko jiwo fo muɗum dagata ko ka oti yaha yaadu o yaadu yaaduji ɗin kadi ko ɗi fof hina yaadu nduɗo ma nduɗo na nduɗo ma accu nduɗo kanko ko ɗum o tabintini o inni fi hen ɗum wo wala yahlu l amru min mahdurin fali kulli saqitatin laqita o inni qa'ida no woodi wo fof muɗum woni ko yummirawo woni ko jiyo seteyagal ngal haray no arnana ooti no arninamo e hawrugol e nambara e fitna wo fi hen ɗum qa'ida no woodi wiiɗo kala ko saami hocco o heɓoto ko saami o ko saami hocco o heɓoto amijo to ɓay oɗo ko yummira o goto haajaka e makko kono no gasa hawrodira e kiikalaɓe kadi ɓe tata no haaja e makko ɓay ko saami o hocco o heɓoto ma o hawrodira e fasiqiɓe goo ɓe tawata haaju muɗum ala yummirawo maji o ɗum ɗon fof no wawa won kanko sarhuɗon o inni o ko ɗum ɗon woni ɓay tun haray no tañƴina heno hulɓini wota o hawre ko nambara
haray fo muɗum ko tawa yaw e ɓaawa joom haram haray siko hajju so heɓaali joom haram haray o naali hattan hay si tawi laawol heɓike jawdi heɓike wahtalafu ɓe luutondiri kadi hal yakfi an takuna maa rifqatin amina aw tusafiru ma amra'atin muslima siga amla ɓe yeddondiri kadi hara ngol setewol ngol o gasata yaadude si tawi hingol holni si tawi himo wawa yaade mo wondi e setewol holningol si tawi himo wawa yahude ɗum ɗon no yona kaaɓe haray mo wondi e suddiɓe kadi ɓe tawata hiɓe holni hara setewol worɓe holningol no yona kaaɓe tawa haray mo wondi e suddiɓe ko yaada e muɗum o wi zahirul hadis annahu la budda min al mahram li anna gayrata al mahrami wa nadaruhu mafqudani o wi wo ko feeñi kon e hadise on wo ko feere o ala be suddiɗo on heɓa joomu haran ko yaada e mum wo sabna hen ɗum joomu haran ko nawlata kon joomu haran ko hiranta kon oɗo suddiɗo wo e kanko oɗo wonɗo yaadude e setewol holningol ngol tawata joomu haram makko ala e muɗum wo ko joomu haram makko on hirantamo kon haray ɗum ɗon hattama haray ala wo darɗe ko joomu haram makko on daratamo kon wonda e makko kala ko sutanimo haray mo dari wo ɗum ɗo fof haray ala wo ko ɗum woni ko feeñi kon e hadise manamum ɓay tun haray joomu haram makko ala haray kiran ko hiwatamo kon e darɗe ko aynatamo kon haray ɗum ɗon ala ɗum ɗo fof haray no hatta wa qala ibnu taymiya ida kanat almar'a min alqawaidi allai lam yahidna wa qad ya'isat min annikahi wala mahrama laha fa innahu yajuzu fi ahdi qawlay alulama an tahujja ma'a man ta'manuhu wa huwa ihda riwayataini an ahmad wa mazhabu malik wa shafi'i imam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah o maki si tawi sonnajo ko jeeyaɗo yummiraɓe jooɗiɓe gay dewgal ko ɓen wiyete alqawaidu min annisa jooɗiɓe gay dewgal fewndo ɗon hara ɓe feƴƴire seede saabu nawyugol maɓɓe ɓe ɗo ɗen ɓe tawata ala fiilade hande kadi ɓe ala jiidade hande kadi fiilardu lanniriɓe ɓe woni yummiraɓe ɓeɗo hara taƴiki e dewgal haray ɓeɗo ɗen hay si tawi joomu haram alanaɓe haray no dagi kaɓe yaha wano hajju ma yaadu ndu tawata lorrano e mum wano ñawdagol ma ɗum goɗɗum ngo wo e konngol karamokoɓe ɓen no dagi ka woti hajja wondude e setewol holningol nden feere ɗon ibnu taymiya ko nden jistini ko nden o suɓi wono wodanimo nde o yaha e konngol karamokoɓe go'o no hajjira wondude e setewol holningol wo ngol konngol ɗon ko fillaye go'o e fillayeji imamu ahmad no tawa e wiɓe ɓen si tuddiɗo on mara joomu haram haray hajju fawako mo wonari hattan kono imo wi'i kadi si tawi woni ɗen suddiɗo on ko nawyuɗo seeɗa mi mana o acciti fiilade ina jiyo curbajo dariɗo fewnude e affaire ji aduna haray imo wawi yahude si tawi o heeɓi setewol holningol fillaye go e fillayeji imamu ahmad no tawti nden no feere nde ibnu taymiya suuɓi e karamakoɓe ko kadi suuɓi o maaki noon ko nden feere ɗon noon woni mazhabu maliki on imam maliki kanko emo maaki ka mazhabu makko kala suddiɗo heɓuɗo feere yahugol hajju tawi himo mari cellal himo mari ngalu o heɓi ko wattide e muɗum janamɓe kono heɓe holni harayi o yahu hajju
Imam Malik ka mazhab makko kanko ɗum o maki wo ko ɗum kadi woni mazhabu Safa'i on yani mazhabu Maliki on e mazhabu Safa'i on e konngol go e konngudi Imam Ahmad e feere Ibnu Taymiyya nden ɓe fof ɓe fotti wonde sonnajo si tawi woni ɗen o heɓi setewol holningol aray mo wawi yawde hajju o yaada e gonɗon setewol ko ittintina seeɗa e konngol Imam Ibnu Taymiyya on ko wi kanko hara ko suddiɗo mo tawata jooɗike gay dewgal on ɗon si heɓi setewol holningol o yahay e ɓaawo joom haram makko amma mazhabu Maliki on e mazhabu Safa'i on ɓe maaki si tawi woni ɗen suddiɗo fokkiti hajju o heɓi setewol holningol ko yaada e mum haray yo yaw hajju haray hajju on woni hattanɗo emo wawi yaade ɓay mo wonde setewol holningol no anda hajju ko dewal wona yaheede e hoore ko tawi konko dewal wona yaheede ko jamaji buy woni jillodirde e cenɗe ɗen fof no fanɗi ka goɗɗo heɓata toon colkum no wippitirta soddiɗo e nder ɗin seteji ɗon o yaha o yana e makko o jaggita e teddungal makko ka yahugol haray mo wonde e setewol ko groupe wona yarede si ɓe hewti toon kadi ko groupe wona weerirede kaɓe jindata toon kadi fof e nokkeli laɓɓina ɗin ko groupe wona yaade ɓe maki si tawi soddiɗo heeɓi groupe mo tawata ko holniɓe ɓe o yaada e muɗum haray mo wawi yaade ko ɗum ɗon kadi karama koɓe nguusamanu ɗo o jistini yani ko ɗum waɗi si tawi fokkitama yahugol hajju ɓe wattiday tun groupe amma si ko seeɗaɓe ni woni yaade wano umra ni e misal ɓe landoto so tawi woti no wondi e moodi makko ma no wonde e bandiraɓe makko ɓe windana ɓe waɗanna ɓe visa amma si ko hajju ɓe moɓidiray tun amma si ko jiwnto sokkum ko ɓuri kon ɓe landoto so tawi mo wondi e jomum haram makko so ɓe visa amma joni nde wonno seteji ɗi no holni agence ji no woodi gouvernement on no naɓude ko guluje temeɗɗe woni yaade leyɗe buy rewɓe ɓen fof haray no waɗa feere worɓe ɓen fof no waɗa feere ka setta dugol hay ka avion haray ɓe sendidiri rewɓe wona ɓaawa worɓe ɓen wona yeeso ka tumbodire kadi ka jooɗete ka salji attente fof para rewɓe no hikkori sengo worɓe ɓen no hikkori sengo sabu nde hoolare fof waɗi joni si fokkitama ɓe moɓidiray tun ɓe wiisa fof yaha oɗo no addi temedere ɓe wiisay tun ko temeɗɗi ɗo adda ɓe wiisay tun guluje ɓe wiisay tun ɓe moɓidira fof ɓe naɓa nde waɗɗere en groupe ko ɓuri hewde kon ko ɗum ɗo woni ko wona hutorede kon on ɗo ko ɗum ɗo kadi selli ɓay tun ko dewal wona yaheede aray kadi kala yahaday ɓe aray ɓe wonde groupe holniɓe ɓe tawata kippay ayna danko ko ɗum ɗo woni ko jisti ko wa gadaji ma al muslimun annahu la yajuzu safaru lil mar'a biduni mahram illa ala wajhin ta'manu fihi wo karama koɓe julɓe ɓen fof no fotti julɓe ɓen fof wonde dagatako wayasugol suddiɗo e ɓaawo joom haram si wona hara ko e sengo ka tawata himo hooli sengo ngo tawata himo hooli e jaggiteɗe mum summa dakara kullum minhum al amra alladi tagadahu sa'inan laha wa hafiza e hoore ko ɓe fotti ɗum kon mo ɓe e maɓɓe noon yewti goɗɗum ko tawata himo tanƴini himo fiɓi haa do e fellitude wonde ɗum ɗon no reena oɗo suddiɗo no reena teddungal makko e jaggiteede muɗum min niswatin sika ila e sonnaɓe holniɓe aw rijali ma'munin ma ɗum worɓe holniɓe wa mana aha an tusafira biduni zalika si tawi o wonda e setewol holningol haray julɓe ɓen e karamakoɓe julɓe ɓen no haɗimo yahugol e ɓaawo ɗum ɗon fastiratu mastaratahu llahu taala wa rasuluhu ahaqqu wa awjabu wa hikmatuhu zahira o inni sartugol ko allah e nulaaɗo makko on sarti kon wota o yaw e ɓaawo joom haram wo ko ɗum ɗon ɗen ɓuri haanude ko ɗum ɗon ɓuri waɗɗaade ko waɗi nafa muɗum on no yaltita falladina khalafu zahira al ahadis wa abahu laha safara hina takunu amina nazaru ila al ma'ana wo amma ɓeɗo lundiɓe ko feeñi kon e hadise on
ɓe daginani mo setagol si tawi woni ɗen setewol ngol no holni kanko tigi no woniri no yaarude noon no holni ɓe ndaaru e ma'ana faanda ɗon nder ton ɓe inni hen ɗum innaha ma'muratum bil hajji himo yamira hajju ala wajhil umumi ka fo yamira ɗon himo yamira ɗon kankadi hajju bi qawlihi ta'ala walillahi ala nnasi hajjul bayti ma hijjul bayti man istata ilayhi sabila ka Allah daali ɗon no fawi yimɓe ɓen fof hajjugol suudu no wonande on hattanɗo e mayru e laawol yahugol haray o naatori nder ton ko umumu on no hunditi worɓe e rewɓe ka Allah wi ɗon ko yimɓe ɓen fawa debbo e gorko naatori nder ton falladina ahadu bi dahiri hadisil man jettuɓe ɓen ko feeñi e hadise haɗuɗo on fi safari e yanɗum gaalu ɓe wi innal hadisa mukhassisun lil aya ɓe inni hadise on imo hertini aya on wo aya on no inni ko yimɓe ɓen fof no waɗɗiɓe hajjugol wonande hattanɗo wo hadise on noon toɗɗi hellaka rewɓe ɓen so heɓalimo on settoda hara ko jomum haram makko haray o kontaka hattanɗo bimana hadise on yertini aya o walahu nadai o wi noon sifa o hadise ɗo no mari nandalloji ko tawata no ɓattidire ka hadisil ghali alladi kharajat imra'atuhu hajja fa amarahu sallallahu alaihi wasallam an yada al jihada wa yahujju ma imra'atihi wa ghayrihi min al ahadis o inni hadise gono ari fokkitunoɗo yaade jihadi o yaltidi e sonnajo makko on tawi on no fokkiti hajju ɓayta e suddi ɗon ko kanko tumoni yaade hajju oɗa no yaade jihadi ɓe yaltidi nulaɗo on sallallahu alaihi wasallama yananimo yo accu ɗon yahugol jihadi ndin o yaada e ɓeygu makko hajju e ko tawa na on kadi e hadiseji wahtalafu fi tahdidi safar taban lihtilafi l ahadis amma karmo ko ɓen no yeddodiri e dottugol yaade ɗum ko ñallal ka ko ñallal e jemma ka ko bere ha honto dottugol yaade ɗum faminha yawmu no e konnguɗi karama ko ɓen wiɓe ko ñallal wa yawmani no e hadiseje ɗen kadi sifiɗe ko balɗe ɗiɗi wa salasa layali no e hadiseje ɗen kadi sifiɗe balɗe tati jemmaji tati ɗum ɗo fof ko konnguɗi dottuɗi yaade ɗum konnguɗi goo no addi jemma e ñalol konnguɗi goo addi ñallal tum konnguɗi goo addi konti jemmaji tati fof mum ko hollu ɗum si yaadu ɗum no woɗɗi ko sete yaagal woɗɗungal ina yo yaw e ɓaawo joomu aran makko ɓaara mo arnani yaneede e mum wa bariidi on kadi koko ɓe eɓɓirayno yaaduji ɗin aran hari ɗum ɗon kadi ko noon ɓe eɓɓirayno wano inne jooni fowtorde